kiri kanan ini sudah empang. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down. Empangnya semua besar-besar. Punya nenek. Cuman satu, bukan empangnya Bang Riko. Yang lainnya punyanya orang. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. You don't know how. Makan ikan, yang makan nasi. Nggak makan nasi. Kecuali dia tulang. Oke, brother, sepertinya kita sudah dekat di tempat makan ikannya, brother. Karena kiri kanan ini sudah empang. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time. Sepertinya sudah sampai di tempat penyeberangan karena katanya naik kapal. Time wherever you're with me. Let's take it. Kita campur jalan sedikit. Bagaimana Om Riko persiapan jalan 2 kilo? Hari ini jalan dulu baru makan. Pulang hancur lagi. Di sini banyak empang, brother. Empangnya semua besar-besar. Punya nenek, tapi saya nggak tahu siapa punya nenek. Di sini, di daerah sini cuman satu, bukan empangnya Bang Riko. Yang lainnya punyanya orang. Berapa kilo jalan? 2 kilo. 2 kilo. Iya. Kan kita biker asli ya. Lagi 2 jam. Mana Ada berenang dikit. persiapannya mana? Persiapannya. Karena kapalnya nggak bisa langsung standar kan. Jadi kita naik kapal pelni lewat Empang. Oh. Kita sambung lagi. Jadi ini gladi kotor ini. Gladi. Ini gladi persiapan. Labuan Bajo. Labuan Bajo, kota Jadi, wisata. Sudah tes air dulu toh. Ini lagi. Jadi hari ini Andy Lau. Mantap. Jadi sekarang sudah sampai di pelabuhan. Sudah. Pelabuhan Labuan Bajo. Limanu. Oke, jadi ini dia kapalnya, brother. Mantap. Bagaimana, Kapten? Berapa kilo paling berat muatannya? 2 ton berapa? Oh, 2 ton. Woi. Jadi digabung ini kelas berat. Tuh. Kayaknya kita harus pisah. Kalau lihat kondisi kapalnya kita harus pisah. Ini termasuk kelas berat. Ini kelas ringan. Kelas berat juga ini. Berat juga. Kita sudah mau menyeberang. Masih bisa. Iya. Ada lagi. Asik ya Indonesia. Ngeri, brother. Kiri kanan. Kiri kanan ya. Nah, kirim surat ya kalau sampai ya. Boleh juga Empang Gunawan. You ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's go for now. Let's take it slow, where you go, Oke, brother, jadi kita sudah ada di tengah-tengah sungai. Perjuangan menuju ke Empang Gunawan. Ya. Go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever Ini Om Andy Lau. Mantap. Ini Om Basu. be. You know you'll have a good time wherever you're with me.
Let's take it. Ya. Ini kita sudah sampai, brother, di tempat makan ikan Om Gunawan. Ini empantau luas sekali kayaknya. Ini Oh, sampai sini sampai. berapa ukuran empangte yang sebelah kiri, Om? Assalamualaikum. Pokoknya ini Panjang kemarin sekali waktu nih. ini diambil nah tunjuk Ji. Dia punya ukuran satu sampai di situ. I know I'm not easy, Nikmat sekali, brother. easy. I drag you out your mind, and there are days I hate you, but baby, you're still mine. And then we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it. Ini makanan paling mahal kalau kayak Oke. begini. Bagaimana? Oh siap. Om? Udah gitu naik perahu nyasar sampai Pare-Pare. Wah. Lapar bos. Lapar benar gitu. Makan ikan, yang makan nasi. Nggak makan nasi. Datang makan ikan. salah gitu Salah kalau itu makan kalau nasi. makan nasi banyak. Kecuali dia lu tulang, Bisa. baru kau cari nasi. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ada HP ikut saya Ayo, makasih, Bu. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's Sekarang take it. sudah mau OTW balik Makassar. Ya asik. Woi anak-anak. Yang mana, Nano? Itu di belakang tak. Water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries as we'll fall now. Let's take it slow. Where you go, I go too. Nah, ini kita kembali ke motor. Gas lagi ke Makassar. Dan acara family gathering Dianggap hampir selesai. Lanjut. selesai. kasih banyak. Sukses. Terima kasih. I love you, Bu. Perjalanan menuju ke tempat pengambilan motor. Makanya cari jodoh, cari orang muara. Too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Terima kasih Om Gunawan. Mengundang kami makan ikan. Camping kan? Camping kan kalau panen camping. Jangan lupa bawa kartu. Nah, contoh. You're with me. Let's take it. Penyeberangan berapa menit, Om? Cuma 5 menit only. Nanti kita ulang lagi. Kita prepare yang lebih baik biar bisa makan-makan lebih mantap. Ini sudah jauh lebih baik. Lombok yang pedis. Saya pedisnya di tangan. Om Lupi, dia pedisnya di muka. Ini adalah ibu-ibu MBC, brother. I know I'm not easy. I drag you out your mind,
There are days I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. Mana Habib? Alhamdulillah kita sudah sampai di dermaga Pal dengan selamat.